strahota koju još nismo vidjeli. Dakle, 5 kilometara užasa i tragedije gdje su srpska četnička vojska Mile Novakovića bježeći tenkovima izgazila kolonu svojih izbjeglica jer zbog njih nisu mogli proći na bosansku stranu. I oni su preko njega gazili, znači ovdje, jel? Njihovi tenkovi, samo da se pobjegnu iz Hrvatske, da ne budu zarobljeni. Oni su željeli u paničnom strahu što prije pobjeći, zaboravljajući svoje stanovništvo, svoje civile, koji su stvorili jedan čep na cesti nekoliko kilometara ispred Dvora na Uni i oni su ih jednostavno tenkovima pregazili. Su pregazili, vidiš da su pregazili svoje vlasti, ne mreš vjerovati. Ježal, treba im tenkove, evo, i maju. Pogazili svoje ljude vlasti. I'm gay.